Ang buhangu dangu rikimata bayi etinda bata patua mangarangiangu rukuna na pamerengu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bande dita rongu ya na pulupia kali panau nemiri malawa tamayang. Malang pando malangung kau do miri ala ama maningol la awang majanga. Lare hina iya na miri mamonung kau la tamu na miri mai miri okar itu. Mata wakau ramala iya tila kananding malare hina iya na kana dumbuang manyakala peting rong na pulupia kali panaungmu. Ko popuror ka manangah matuamu ini nyala iya tila kananding malare hina iya na. Miri mutingi tanaur kina hama yang karaima la tamu na miri mai miri okar itu makarai ko do miri ala ama ma maningol la awang majanga. Amingu. Angumbuangu la tamu na miri okar itu na huratu na padihan dalari na yana welingu lambuku wasiatu na pingina huharunya na lurimu lai miri monunya nyuna napa nandula kau na pemlangungu la kawudu tailu kambul pitu la mata limana. Angumbuangu la tamu na miri okar itu bata tamanya nandau ngumbaru dangu na randina baluri palatanya nama patutungu jedu yaka bata paluhanya na tanda buhangu hanggangu la angun dapatau rukuna na pawaina nama ngalanya na pahamu wangu welingu lambunda bana na ngarana nama tumbuka. Ang buhangu la tamu na miri okar itu. Ya katangita ya, lalu du na malapahu la wulang yana, wadada itida. Hopu na la iya duka bana kurumanga wakanggalu manuta imiri Allah. Eben Heiser. Ang buhangu la tamu na miri okar itu. Na pandoi pemenandan na imiri Allah, na pahakahimbo nya imaramba Daud, la ludu pemelangunguna. Na pakapipi na imiri Allah, ya duyaka. Nama tumbu da la lurina, na tau. Nama patutungu, bahanganya na lurina, na tau nama akatu. Talangana, na tau nama akatu. Na luri na hamatuna na rihamupa, welingu la tau nama patutungu la imiri Allah. Nanyuna wanai maramba Daud ambu mataruni dunya na luri tau akatu kanadu na hamuna na tau akatu hamatuna na rumba na matumbu hanggia baru lambaru na tama kana lodu malai ma ananya lundu na mieti takana luri na tau na manundu talanga na ihu na hanga manya na luri na makalutu batuna nyuda na wandaha la pahuharunya na luri da lai miri Allah hilupangu imiri Allah na mapahinggiluha welingu la makalutu na tau na mahuharung wiki na lai miri Allah yedu yaka na tau na mangalanya na pieku hamu na mabundu landangu welingu lai miri Allah. Yana duyaka na randina na maluhangu. Ang buhangu la tamu na imiri okar itu. Batakan jupu ya na wulangu yana. Nyuta taperhaya. Wai miridu na makapipi karahata. Eben Heiser. Imiri Allah na matanara manuta. Lupa tuama batatamanya na wulangu na mabaru. Tarang ihu ningo hamayang unda na pande di kataku na ya kandia ningo na paramanda na mandia ningo wana pamuka rumah ambung buat tamonung nyuta katalanga papieku wikinda weling ulalurinda nama lapahu dangu kata pemandunya na randi lama tutu dangu hanggangu la angon dapat tahu. Pemandu nyawa na luri hanggiala hawala
nama pawelingu lai miri Allah. Amengo malor tamayang. Domiri Allah ama maninggo la awang majangga halamanya kala peting ronguna pulpia kali panaungmu matarwa miri kau papieku orakama la palaku yadang pawelietima la daluri na pahua munggama kau putu uru luanda lima rukama la anda langarangiama la daluri pawaima haulodu makarai ko yana miri la tamu na mirima imiri yehu karitu na anak kamehangomu. Amingu. Angumbuanggu la tamu nai miri yau karitu. Hupu na layia na pulungu na padihan dalari na yana. Ambu maruang bodu la like, subscribe, dangu matawa. Bata pangalanya na padihanda. Larehi na yana la angumbuhanda bunda badaka. Na tau na mapawai lai miri dangu na merinjungu la patanda ya imirio keritu kanadu nyuta bata merangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na imirio keritu la angu dang angu buhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mengolung wai meringu belingu lai miri yehu keritu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.